U današnje vrijeme čovjek kad kupuje hranu, on nije siguran što jede. A kad bi čovjek imao svoj vrt i uzgajao tu hranu, on bi znao što jede i znao bi da će mu ta hrana donijeti zdravlje. Ovaj projekt je htio potaknuti ljude da krenu razmišljati o zemlji, da ta zemlja koja je ovdje pored nas, da ona je naša hraniteljica. Drugi razlog, cilj ovog projekta je stvaranje zajednice. Živimo u gradu, ovdje pogotovo ovaj dio grada je poznat po tome da ima puno visokih nebodera, gdje su ljudi zatvoreni i izolirani i osamljeni i van kontakta s prirodom. Cilj ovog projekta je da se izvuku ljudi iz tih malih kaveza, da se upoznaju, da se druže i da nešto stvaraju. Radi se jedna sjenica sa klupicama gdje će ljudi moći sjesti, popričati, podružiti se ili educirati. Sadit će se voćke, već smo krenuli saditi. Sadit će se jestivo bilje i samoniklo i ono drugo. I kroz taj rad sa zemljom i uzgoj i obradu zemlje stvorila se mala grupa, ali divnih ljudi koji rade čudo. Uključena sam u ovaj projekt na taj način da sam radila na početku idejno uređenje ovog parka i onda u drugoj fazi sam radila izvedbeni projekt za ovu malu nadstrešnicu koja se evo sad upravo gradi. Tu dolazi do susreta stanara iz različitih zgrada koje inače međusobno ne komuniciraju ili na onom dobar dan, doviđenja. A ovako ima osjećaj da bi se mogli malo više i upoznati i uključiti. Jer prije svega što god napravimo to je za nas. Normalno svako želi svoj vrt da ima, pa da ga uredi, ali skužio sam uspjeti u nekim dijelovima grada da jako puno prostora koji bi se mogli udavljati. I jako puno. Ispred svake zgrade kad bi se uključila neka ekipa, to bi drugačije izgledalo. Mi nakon što cijeli dan kopamo ili nešto čupamo ili sadimo, na kraju dana se rastanemo onako umorni i prljavi, ali znajući da prvo da smo bili u zajedništvu, da nam je bilo ugodno skupa i treće da smo nešto korisno učinili. I ta spoznaja da mi mali ljudi možemo nešto učiniti dobro, to je predivan osjećaj.